Akashbani Imphal R.K Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Free Movement Regime amasung border fencing matangda Griha Mantralayga wari sanarunaba Naga CSOgi mioi 37 mihut kangbo mangasi New Delhi da satkre Manipur Rajapal oiba Ajay Kumar Vala ngasi Nagaland ge Rajapal oina wasak lawkre Reserve Forest lam khobjin ain kaina yum kai sajiliba sing Rajya Forest Bibagna takthopagi thabak leptana chathari Miyamda pause sing phangaliba hawker sing numit ngasi pangthokre amasung Bharat amasung Fiji na terrorism punna thingna mina bahaina yanakre Free Movement Regime FMR amasung border fencing matangda Griha Mantralayga wari sanarunaba United Naga Council UNC All Naga Students Association Manipur Ancham amasung Naga Women Union ge mioi 37 mihut kangbu amangasi New Delhi da satkre Koi Senapati Paungmi e hekini na hai mihut kangbu adu Griha Mantralayga North East Advisor wari sanana ba kaurupadi satkibani mihut kangbu asida UNC ge President NG Lorho Ansam ge President TS Angte Sangmaring amasung Naga Women Union ge President CS Priscilla Thuma Yauri Panbayai Naga CSO singna border fencing tawdanaba amasung FMR lakthopgi mayokta yaningdiba phungdokna lakpani hayeng ayupung 13 da Griha Mantralaygi official singa wari sanarba yai hairi Manipur Rajapal oriba Ajay Kumar Bhala ngasi Nagaland Rajapal oina wasak lawkre mahakpo Guwahati High Court ki Chief Justice Ashutosh Kumar na Kohima ge Raj Bhavan da thabak paibegi wasak lawki मैं अजय कुमार भल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक नागालैंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं अजय कुमार भल्ला नागालैंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा Nauna Nagaland Rajapal oriba Ajay Kumar Bhala na hai Nagaland bolebak asigi atay rajya singa thongmana na sakot hanaba honabada sarkar seoso sing amadi nagarik khutingmang na punna thabak tawminaba tangai fade mahang na hai Bharat asi malemge sel thongi phibam phagalagleba laibak sing manungda ama oirakli laibak asina English ngani nifutaret fawda mapung phana sakhotlaba Vexit Bharat ohenbagi manglan mangphawna na honabada Nagaland so achoba thodang lawgede Laugadabani, Masigam Ekoi Puna Honamina Haibasi Ekogi Topam Topani, Magna Hai. The journey of Nagaland is inextricably linked to the journey of India. Today, our nation stands tall as the world's fastest growing major economy, a beacon of stability and growth. Our economic standing is strong and our growth rate is the envy of the world. But for our nation to grow stronger and realize the dream of a Viksit Bharat by 2047, a developed India, every region and every state must be an equal partner in this progress. No one must be left behind. Nagaland, with its unique strengths and strategic location, has a vital role to play in this national story. Ningsing Bayai Nagaland Rajapal Oramba Laga Nation Lekidavadagi, Sri Ajay Kumar Bhalapu Nagaland Rajapal Oina, and Baktabak Punaba Chinarakpani. Ngasi wasak lobgi tharumatuda Nagaland ki Mukhyamantri Nephew Rio, Upa Mukhyamantri T.R. Jeliang, MPY Peton, Mantri Singh, MLA Singh Saruyaki. Tharumatu Rajapal Ajay Kumar Bhala the Guard of Honor Piki, Tungda Rajapal na Mukhyamantri Nephew Rio ki Mantri Mandal unadana wari sanaki, Rajapal amasung mahakiloy bina Kohima War Cemetery de Satuna, Laikidrab Land Missing Mapamda, Ikai Kunabas Utki. Manipur Excise Raging Day Thoromgasi, Imphal Gilampel de Laiba, Excise headquarters the Pangthokre, Manipur Sarkar Excise Bibang Nation and Pangthokiba Thorom Aduda, Manipur Chief Electoral Officer, Silas Kumar Saurasian High, Manipur Asi Dry State Oirambadegi Sarkana, Liquor License and Hanaba Thorong Paketle, Masida, Excise Department Subata Matam Goina, Authority Nepre Tabak Thorom Sing Pangtok Nabagi, same Sadon Laibatangai Fade. Sarkar Masalai Bada takes some so revenue Nitin Lahanabagi Tabak Thorom Sing. Mari Lenaba Vibaxing the packet pagi, Tangai for the Basulay, Adubo, country liquor oil vasu, pole liquor oil vasu, polum singasi, control of Makha Tamama Tok Tai. Tormaduda, excise Bibaki Makha Leba Tongan Ba, Station Sing Dagi Matonitina Toba, officer sing Amazon personal sing da, Manapiduna Puning Togat Key.
Bharat Sangbidan Semada Asobo Thodang Lokiba Dr. Bhimrao Ambedkar gi Nauna Saba Mitama Mangasi Imphal gi Nitai Pachu Leba Thambal Sanglen da BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardar Devi na Maikum Hangdokre. Thaumadu da Hanagi Kendrigi Mantri Padmasri Thonojum Sauba Rajya Sabha gi MP Maharashtra Laisi Masana Jabu Yauna Myoikya Saru Yakhi. Paugi Marak Thana Tenba Break Ama. Sibom amukta thengnadriba sinadriba ichininausing amuktang sizinaraga yensi phau macha pokpa helali amongi lei hena salanduna leirik kelande maru yamna changanduna pothok hena pothok pangali phau na tareng mayot sarpa langchak lakpa matam makong tasilakpa matam da kapiyo sibom hek sizinaba matam da adongi loglakkadoba phau aduna charam chatat naduna leiramba adongi kai ado Sibom sizinarasi Fangpham Thauzal Agro Manipur Sagolban Maino Lairak Imphal Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini Division Forest Office Thawbalgi Manung Chanba Gwaruk Reserve Forest Lam Khopsinduna Ain Kaina Yum Kai Sajilimba Singa Sidagi Takthokpa Hawkre Khoi Thawbal Pawmi Soibam Binona Hai DFO Dr. Laisangthem Jesili Meyang Makada Nongpok Singmai Police Thawbal Forest Range Officer Denichandra Salamna Lusingba Official Kangbu Amana Gwaro Reserve Forest ke Manung Chanba Langmai Thet amasung Saram area da Ain Kaina Sajilimba Sing ngasi Takthoki Ngasidagi Chathaba Horiba Drive asi Makhatana Jathakigani Maramaduna Gwaro Reserve Forest Akoibada Ain Kaina Sajiliba Sing Masa Masana Thoknaba Appeal Tauri Raizas Miam E. Pau Panganabagi the Mokpau Chasing Yantopi Tabak Toriba Hawker Singi, Nipu Marirak Suba Hawkers Degi Torum, Nasi Pangto Kre. Manipur Hawkers Association is Sinduna Imphal Major Kulda Leba, Manipur Press Club the Pangto Kiba Toromaduda, Manipur People's Party MPP ki President S. Brozen, Manipur Hawkers Association ki President, Wangkem Azid Editor Guilds Manipur ki President, Kogenda Khomdramams All Manipur Working Journalists Union ki President, Asem Bhakta Saruyaki. Tharobadu saruk amu oina pauchi yenthokpagi thabak thorom singda achobo thodang loromba laikhidraba hawker singi photo da laikatuna ikai kumnabu utkhi amadi ahal oraba hawker singda pension gi senpham sing so yenthokhi Kian gi Gihar Rajya Mantri Bandi Sanjay None Jila da lakadoriba asi mangoinena jila thaki oiba mifam ama jila asiki Deputy Commissioner Dr. Sarat Chandra Arojuna Sabapati oiduna ngasi District Headquarters ta pangthokre Mifam Maduda National Highway gi DC Office Complex Taba Lambi Nintina Semjinaba Deputy Commissioner na NSIDCL da Kangan ki Lambi de Lariba Port Hall Sing Mentionaba Amade Nintina Gari Chatok Jachin Janaba Mongda Semjinaba Mifam Aduda Saru Yakiba North East Frontier Railway Staff Sing da Kangan ki Jila Asta Lariba Vibhag Sing Official Sing Mifam Aduda Saru Yaki Rashtriya Krishi Vikas Yojana ki Makhada Bisnupur Jila ki Khangalaba Lawmi Singda Battery na Chalaiba Spare Pump amasung Hand Weeder Sing Yenthokre Polum Sing adu Jila adu Deputy Commissioner Puja Ilagbam ni Yenthoki Relief Camp ta laiba IDP yang na puna Khangalaba Lawmi Kunthama Palomda Polum Sing adu khusinaki bani Tharumadu da District Horticulture and Soil Conservation Officer Soibam Sushila Su Saruyaki Raizai Horticulture and Soil Conservation Vibhag ki makhada Baigani oiba mongda lawisingu tawba amadi law lokraba matungda horticulture ki maru marang sing thaba haibes ki matangda lawmi singda ningthina khangan bi matang awareness program ama kaksing khunau gi ibudo khamlangbal laikol da ngasi pangthokre thorom adu self help committee kaksing khunau na sinbani maduda College of Agriculture Irosembagi Entomology Professor Dr. Khumuksam Ibohol District Horticulture and Soil Conservation Officer Khaidem Malem Ngangbam yauna myoy kaya saruk yaki Raija asda ngasi myoy ama COVID positive oibe thengnaki Imphal East gi myoy ani Imphal West gi ama punna myoy ahum test tawboda Imphal East gi myoy ama COVID positive oibe thengnaki bani hawjik active case ahum leiri Poire Lemerol Maira Pai Apinba Manipur gi nifu shuba mapok numit ki palan thorom ngasi Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokre thoromadu da saru yarudana All Manipur United Club Organization Amukhomba gi President Nando Luang na hai Raija Asta Thokpa Leba ki amadi miyam gi oiba thabak thorom kya da CSO Sing Mahiroi Lup Sing amasung Maira Pai bi Lup Sing mapung oiba thodang sing lawduna lakhi hawjiksu Makhatana adumak thodang sing lawri adubo hawjik asi nupising oiba ihong hena chat pagi phimam ama lakli masi ireipak iramdam asibo
सेंगना नुसिजबना मरम ओइदुना फावरकपा इहुल अदुननी मसी यामना इकाई खुमननिंगाई ओइ अदुबो नुपिसिंग इयावसी इमा मायरा पाइबे लुपसिंग असिगा पुनसिनदुना पुन्ना चटमिनरबदी हेना मपुंग फाबा तुंगकोइबा वारुसिल अमा लाकपा फावगी पंथुंग अदु यौना चटपा ngamgani थरोम असिदा राज्य अदु लैबा तोंगान तोंगानबा इमा लुपसिंग यावना अते लुपसिंग लुसिंगबा अमदि लुसिंग बिसिंग सरुक याखी इम्फाल तायल द लेबा मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की रेगुलर वाइस चांसलर हापा यावना तोंगान तोंगानबा दाबिसिंग तरोना यूनिवर्सिटी असि महिरोसिंगना खोंजंग चंगसिनख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा महिरोसिंगना था असि कुंथ्रा फावबगी मनुंगदा यूनिवर्सिटी असि रेगुलर वीसी अमा हापिनबा राज्यपाल यावना मरि लैनबसिंगी पुंगनिंग सिंगसिलकली IMD Imphal Center na hairi राज्य अस्त लाकलिबा निमित हुमनि अस्त नोंग चुरबा याय हयेंगना राज्य असि सिंग जिला मंगा द अखाक अराव यावना नोंग चुगनी जिला सिंग अदुदी तमेंगलोंग सेनापति जिरिबाम नोनि अमसुंग फरजोलनी लालिबा निमित इनि द लेबा असि अवांग नोंगसुक थंगबा राज्य सिंग द अकन बेदगिना यामना कनबा फाव नोंग चुगनी हायना मेड डिपार्टमेंट ना ऑरेंज अलर्ट लाउथोखरे पाव असिना हाय गुजरात उड़ीसा राजस्थान अमसुंग उत्तराखंड मफम क्या हयेंग फाव अकन बेदगिना यामना कनबा फाव नोंग चुगनी आकाशवाणी इम्फालदगी पाव ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग फिजी की प्रधानमंत्री सिटेविने राबुकाना ngasi न्यू दिल्ली द मिफम पांगथोक्तुना लेबाक अनिना टेररिज्म की मायोक्ता पुन्ना लेमिनननबा यानख्रे लुसिंग अनिना पहलगाम तेरे एटेक मारा लेजिदबे मियोय कुंतरुक हाटकी थोंग अखन ममोंग द यानबो फोंदोखी मिफम अदुगी मतंग मपाल थोर मंत्रालय के सेक्रेटरी नीना मल्होत्रान हाई मिफम अदुदा लुसिंग अनिना याना वारोल कया सही तौनखी मधुदा लेबाक अनिना अमगा तेंगमांग पिनब हेंगत हनबा लालोन इटिक लवु सिंगु शिक्षा हकसेल ngakseल यावना लम क्यादा तेंगमांग पिननबा यावरी पनबा याबदी फिजी के प्रधानमंत्री से निमित हुमनी खोंचत तंगरांग भारत थुंगखिबनी माके खोंचत असिदा लेबाक अदु हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस के मंत्री राटू अतोनियो लालाबलाबू अमसुंग मकोकथोंग ऑफिशियल लोइना रखी लोक समर्दन पर्व फेस्टिवल के मंगा सुब एडिशन हयेंदगी मथंग थागी मरी फावबा केरला के कोची द पांगथोकलगनी माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय ने सिम्बा निमित तरानी की थोरमसी केंद्र की माइनॉरिटी अफेयर्स के राज्य मंत्री जॉर्ज करियन हौदोखनी फेस्टिवल इस लेबाक असि तोंगान तोंगान बा मफम सिंदगी लाकपा आर्टिसान चामा अमसुंग कुलिनरी एक्सपर्ट तरामंगा सरुक यागनी लोक समर्दन पर्व असि माइनॉरिटी कम्युनिटी सिंगी ओइना खुद साहिबगी लमदा थबक तौरिबा आर्टिसान सिंग क्राफ्ट्स पर्सन सिंग फिसाबी सिंग कुलिनरी एक्सपर्ट सिंग अमसुंग एंटरप्रेन्योर सिंग दा मखोइना सेम सारिबा पोथोक सिंग योनबगी मफम अमा पीनबा फ्लेक्सी प्रोग्राम की सरुक अमनी हौजिक सानबगी पाव ngangbam amukhomba गुजरात की अहमदाबाद चथरीबा कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप मणिपुर की टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडालिस्ट साइखोम मीराबाई चनुना किलोग्राम 134 थांगतुना सनागी तकमा लौखरे जोरहाट स्टेडियम चथरीबा सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की ngasi सानकिबा ग्रुप स्टेज के मैच अमदा मणिपुर दिल्लीबू पांजल अनि सिनोदा थोइदुना सेमीफाइनल चंख्रे मैच असिदा मणिपुर टीम की सनारोय के नंदिनी देवीना मैच की मिनिट 53 चटपदा पांजल अमा अदुगा अनिसुबा हाफ की मिनिट 3 सुबदा टीएस मालेमगांबीना पांजल अमा चंदुना मणिपुर माई पानखी थासी कुनिपांदा मणिपुर गा बिहार गा सेमीफाइनल सानगनी कफा नेशंस कप लिसिंगनी कुमंगादा सरुक यागदबा भारत की टीम लौथोकपदा मणिपुर की सनारोय तरे जावरे ताजिकिस्तान अमसुंग उज्बेकिस्तान युम्बु ओइदुना पांगथोकदोरिबा कफा नेशंस कप थासी कुमापनदगी हौरगनी कप असिदा भारतना अहानबो ओइना सरुक याबनी तमेलोंग फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैचता खौपी लुवांग वाइसीना फालोंग वाईओ बु पांजल तरुक अनिदा थोइख्रे हयेंग दाइलोंग वाईओ अमसुंग मॉडल बीसी सानगनी गोरानी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हना फ्री मूवमेंट रेजिम अमसुंग बॉर्डर फेंसिंग मतंगदा गृह मंत्रालय वारी सानरुनबा नागा सीएसओ की मिहुत 13 साबा मिहुत कांगबो अमा ngasi न्यू दिल्ली दा चटख्रे मणिपुर राज्यपाल ओइबा अजय कुमार भला ngasi नागालैंड के राज्यपाल ओइना वासक लौख्रे रिजर्व फॉरेस्ट लम खोपसिनदुना आइन काइना जुमकै साजिलिबसिंग राज्य की फॉरेस्ट विभागना तकथोपगी थबक लेपतना चथरी मियामदा पाउचेसिंग फंगलिबा हॉकरसिंग निमित ngasi पांगथोखरे अमसुंग भारत अमसुंग फिजीना टेररिज्म पुन्ना थेंगनमिना बाहायना यानख्रे पाउ लोइजरे।